final funeral rites, and I said today is part of the final funeral rites of BSOPC Daasebre Osei Bonsu, the second ASANTEMAN Mamponghene, and I said BSOPC. Now, and I have a more AMANIAMPONG silver stool, Mampong. Na nana ejakuma dufie a otosumi no ene Mamponghema ne nsuno mu atie na eyie no anoka ye de nana tumpam se ne de eyie no ho hyehye ye ebere ho no
Doteyie no 3 days from 6th of June 2025 to 9th of June 2025. This is the first day and this is Saturday 6th of June 2025. Afei na nananom tena ase na afei omo abesu na omo abeje ensa bode ene ne ada edikan satina atui zongo yemfa se nananom zongo abusua a ewo mampong ena ato santene fefefa omo bechia nana ajakoma adufie a otosumienu Mamponghema a ne nsurumu atie yemfa se amamere unde ne ba ene da form no ba ye kan apa mu dia ne wofa ena ewu a wada form no bibi abato form bia ye de bebro Sabre eye zongo mpanimfoɔ ɛna ato santen ne onkrɔfoɔ ba bɛkyia eye dwaben eye Mamponghema Enfoni etwaguya eye Mamponghema nana ejama Sabre doma ebe ye Mamponghema nana ajakomba dufia otosumienu oba hema ne nsurumu atie oba hema ne nana ana ne ba edafom nana ajakomba dufie e ka kire o se bretuo piesie ena edafom ese ade ato bretuo abusua wasanteman nyina nim asanteman bi arewo na Mampongman so bi arewo na yana na ajakoma dufie afei na waba ono so ebetena se na nanoma omufre chichire ne benche nyina so abachia no se na etie pepepe no bretuo piesie Daasebre Osei Bonsu a otosumienu nana ekwakura. This is the first day of the final funeral rites of the late bretuo Daasebre Osei Bonsu a otosumienu a oye ASANTEMAN nyina nifa hene
asanteman nyinaa ni fa hene ena sabre oda form asanteman nyinaa ni fa hene ena eda form afei na oban ma wote ayipa so nana ajakoma dufie a otosumie no enso abetena se na nananom bi edikan afei na ebinom so eba obi obebe bia ebebo dede ne ya kyerɛw Acting President of Mampong Traditional Council, Daasebre afina onoso aba onoso dina ni monyam ebe time nana ajakuma dufie a otosubi no Mamponghema echi sene ayie no ebe koso tote Daasebre Asante atui nananom zongofo a omo Mampong ene ne mpatamu ena omo kohwe Daasebre Osei Bonsu otosumienu ene yachi sabre ye Daasebre ato empam anase ye kase na ekwakura na ye ma ho kwanse obia enwura edanum enkocha remom obetimi akohye no enti sabre he dom a abu a efa so kohona nananom zongofo a omo Mampong ne mpatamu ena ato santina omo kohwe Daasebre Osei Bonsu Retu PSA anase ASANTEMAN nifa Live on elkannah TV. Today is the first day of the final funeral rites of the late great PSA Daasebre Osei Bonsu the second ASANTEMAN nifa oto ni bonkum so anase nananya ekura ekoye no sene watekokko so ASANTEMAN nyina ewura ese adadia nan so opese ne de hye no yeyi na yesie no sene ye ka se asante yo man na nananom de anidie ema ASANTEMAN ti no ASANTEMAN rent no nananom ye ne sa pepepe na enamiensa ena nananom ayi di si ho se omde ye Doteyie no. Today is the first day and today is 6th of June 2025 ye de nana ato from anase
ASANTEMAN de beka ne se nana ekwakura nana eda mpam na miensa enene eda etia kan yemfa ne se enene eda edikan na ene dwumadie a ebekoso. This is the breakdown of how Doteyie no ebeko ene omo aye expect omo ye political parties and the invited dignitaries around the general public. Nyambo a ochina on the 7th of June 2025 and so on edifa ebeba the Regional House of Chiefs, Asante House of Chiefs, university bodies and other dignitaries. Monday, I had the last day on some open so and now OTUMFUO say to Sunangasa able to deny about but the Sikafutu Abekunedesha and Yashin. Now I could see what assume now the president of the state and I say the commander of chief of Ghana Armed Forces, President John Dramani Mahama, and so about on Monday. Now, Jumadina IFFM, and then Saturday. Now, I am fear and Nebroko Kra. I am a Neampong Silver Stool Palace. You can't say Mampong Nananom or Boa Kuma and Nananom and Ade Ato money. Built to Ebusia and Sabri Ade Ato money.
Leadership Peace Ambassador. You want to say brother? Sene bidi kan ka kire every anopane say and the political parties no enyina ebeba na sabri cheddar na nakwa mi bedi akon Freedom Jacob Caesar, the leader and founder of the new force. Afina cheddar enso abeduru the Silver Stool Palace on also ebe chia nananom. Afina cheddar enso abeduru Mamponghemaa nana kwame bedi akon Freedom Jacob Caesar cheddar enso abeduru ha obechia nananom cheddar enso abeduru ha obechia nananom. Freedom Jacob Caesar. If you are not pano, Mama will break down. Debiane Elipa Omubeba. Na mekachile will say political parties ebeba ene na ene afena the leader and founder of the new force Freedom Jacob Caesar na nakwame bediakon cheddar enso abepimo the Silver Stool Palace Mampong ono so eba ede odo abebo odom ene nananom esu ye nana wada ne bonkum so Daasebre Osei Bonsu otoso mienum eye britu PSC anase ASANTEMAN fam it is every cheddar
ena yenyina yehuno no Freedom Jacob Caesar, the first political party to show up at the final funeral rites of the late Daasebre Osei Bonsu II. ASANTEMAN nifa Brezu PSA Freedom Jacob Caesar ene dom enso na abepiem afefefe. The leader and founder of the new force, Nana Kwame Bediako Cheddar, Nana Kwame Bediako Cheddar, and Asabe Onenedom, and so Ebetia, Nana Ajakuma Dufi out of Subienu, and I fear it.
Sabe nipa Ochi Nananom sene medical kano Nana Kwame Bediako, leader and founder of the new force. Cheddar. If you are not panel, me sure say me the breakdown. Send your Doteyie never put in April. I'm a catcher say an area political parties in so ever. Cheddar is the first political party to show up. Cheddar and so Nananom invitation of the man and then it's here. Now on any dom and so Abba I be more AMANIAMPONG Silver STOOL Palace ASANTEMAN Today is the first day of the final funeral rites of Daasebre Osei Bonsu II, ASANTEMAN Nifa
and as a breakthrough PCA. Now we are live at the Silver Stool Palace. Mampong Ahemfe. Na ahaye beja na ahanso aye butu.
Chamasi na number be asifo ka jama na dema numi ene krobo na namuso mo eba ya 1,000 Ghana cedis 10 million na document tifie ya fa e ma wo busia sina pentu etai etre sabe yewo AMANIAMPONG Silver Stool Palace Mampong Ahemfie na RITES Daasebre Osei Bonsu otosu eda ne bonkum so na ASANTEMAN wura ehye na deduanan pepepe so isa se oye asante nifa na ASANTEMAN nifa hene nti no ehye se na deduanan so pepepe opese de de hye ne esie no isa se na nanum bi enudie ma ASANTEHENE nti no nananom aye ne se ne yese na omoye amana yefe. This is the first day Doteyie no because ene is 6th of June 2025 nana ekwekura nana edampam anapa no nananom tinaze dia disedie na ewie iso nananom ene traditional council eso ehia ye se ene fata nana ejakuma dufie a otosubi no asante Mamponghema sabere abeno kasa ne nsunu mu ate ayipa so nananum nyina ebechia no Kaka chiro no bo se oba bia na sifo na nakwakura oba bia okwakohɛ no ebewro ne mpaboa nka wahye wa ubeyi na kumade da okumu so a na wawro se de asante amamere ne amane tie no ntuhwa obonso bie yi ne mpaboa ekyese asase no a ugina so no ye enipa na okone dia ti de okone dia onupu da fom ti okohɛ na se ne odi ani die beba ne ntino bawro wo mpaboa no yi komu ade
siwe inkawa na umoduku a wode bibia kata osiso ekyerese sika boko ne agudie nyina ewo na na oda fom no etu hese ne ekwo na bonse bebe bia wro ne pabo akura oba bia nso awro ne pabo akura obia ense pabo a ko hena na o ense pabo a wose kawa ubi ko wacha ubi wadie da ukomusu a obeyi ekyere edie a yede komanana anase ekyere edie a yede ma nana oko akura nana odafo Daasebre Osei Bonsu a otosumienu sabere nana ekokura na oda empem enamiensa ene ye Saturday ochina ene Monday na menimse yeda ejuada de ASANTEMAN pon ayimfi ha ebeye butubutu se otekopo so opemso ASANTEMAN OTUMFUO OCCUPANT TUTU eba and the Commander-in-Chief of Ghana Armed Forces, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, and so Ebebaha on Monday, that's 9th of June 2025. Na sene mnebuka say, and na AFSZ, Doteyie no, Omwa Ombeba, political parties and the invited dignitaries. Na political parties no enchebia na yehu say founder and leader of the new force na Kwame Bedia Cheda ene dom ebechia fefe send the Asante Amamre etia say all the political parties 6th of June 2025 Ebabe PM the Silver Stool Palace na Cheda Ebikan Aba the leader and founder of the new force Ebikan Aba na sabri edom ewechire ebeba Honorable Kennedy Japan and ABP now also Abechia no so the NDA Abema ASANTEMAN and as a Mamponghene na in say on one kasana Mamponghene first week and I say the first week celebration Honorable Kennedy Japan by Sabri yes and just so my just so my and
Noma ato certain eba Honorable Kennedy Japan Honorable Akompreko Japan and the Mokeni and the Chidonfo and AMANIAMPONG Silver Stool Palace Mampong and so Omani Ebre to PSC Daasebre Osei Bonsu Otosubi Awunyane be Sabre Kennedy Japan Honorable Akompreko Kennedy Japan and so any Nechidifo and the Mokeni and Abedru Mampong and that's AMANIAMPONG the Silver Stool Palace also Ebetia na Edapuma Fi Otosubi Abena Nepa Brutu PSC Daasebre Osei Bonsu Otosubi and then the Bumbu and that's another and the political parties no ever there was a cheddar Eddie kind Abba Nafi Honorable Akompreko Japan and so Eddie Nanitie Breno on the Nananom NDA Breno it is a Nananom invites political parties in so no so after Nananom it is a Nemokani and an area or why no Mamponghemaa political parties ground yes over Sabre say Edom Ebufaswa. Honorable Kennedy Japan. Honorable Kennedy Japan. 1,000. Honorable Akompreko Japan. And then the chicken for and I will through the Silver Stool Palace. The Silver Stool Palace. Mampong. And if Daasebre Osei Bonsu. Daasebre Osei Bonsu. Otosubi ASANTEMAN Enifa and as a great to PSC, our daddy bonkum so and na ekwa ya de na tompam the fans are watching man you fans apa Honorable Akompreko Japan Honorable Akompreko Japan and na abepiem ewo Mampong ahimfie Sabre also ekwa Daasebre Osei Bonsu eni echi sene ese na efata Sabre Honorable Akompreko Japan ena ede elidie amanananom abepie the Silver Stool Palace ono so ekwo Daasebre Osei Bonsu otosubi no okwo na ni echi
AMANIAMPONG Silver Steel Palace, Mamponghene, and Yagroha, and Enyagro, and Enyagro, and Enyagro, and Enyagro, and Enyasanketua, and Anamaniape, Ritu, Obushia, ASANTEMAN, and Yabre, ASANTEMAN, and a Dafo. Ritu PSC, but also the Ritu PSC. Daasebre Osei Bonsu also subi Sabri na eko ekura na Doteyie na yeye
Yes, we'll be Mamponghene coming. Yes, we'll be Mamponghene coming. Which is will become Eric. How are you? In prison. The network take away. Cinema. Bueno, mami, ni paso tío. Oshawa Nana aja koma du fie ene na hema ena ete ho no na sene na ye ne kono bibia ekoso onabo akompre ko Japan anase onabo Kennedy Japan ebe chia wie na ensuo esha ase se eto na ensuo no eno anyime ensuo toy enene ensuo nso toy echese ya yinshira sa na ebe kano
Hello. Two. Hello. Hello. Emma. Ngena maso me mai kama osema. Yo we busan for Mamponghene makwaba. GH elkannah media na masubuso a muhwe. Some radio ye wo AMANIAMPONG Silver Stool Palace. Mo he British bo Britu PCA na ene ne toso edam ye no Nananom ayesiwa. Ye Doteyie ama toso asante for na. Esemu bi mu a